Rowere adek achiel kod jafwamb weche achiel e kaunti ma Mombasa oyudo hinyruok bang' monjgi kod kweth jogo mane omanore kod gige lweny seche mane gihingo odiechieng' mar rowere log tich mar kaunti ma Mombasa. Rowere go noriko dhi chwalo kwayo magi e od bura mar kaunti ma Mombasa kama ne ogeng'negie kendo ochak rakruok kodgi gi kweth mane oriko nitiere e dho od burano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. En nyasi mane obagi gi rowere e kaunti ma Mombasa mar hingo odiechieng' rowere mane idhialo e piny mangima. Rowere go ne jobago wuothe apaya manyerere ka gichomo od bura mar tend kaunti ma Mombasa kuma ne gichano chwalo kwayo mekgi ewi moko kuom gigo ma gidwani od burano twagie mar resogi. To bang' chopo e dho od burano, kae ema gikoni ne ogeng'negie kaeto chak rodhgi nyamina nega. Kama mnavyojua leo ni International Youth Day na leo tumeamua kama youth wa Mombasa tuje County Assembly. Very peaceful. And unfortunately, Harub alivyokuja na wahuni wenzake wakaanza kuanzisha vurugu. Kila mwananchi ana haki na uhuru wa kujieleza. Sisi kama vijana tukaamua kuja kuwasilisha memorandum yetu. Swali ni, tukienda barabarani mnatupiga. Tukija pia maofisini mnatupiga. Where do you want us to feel heard? Alafu leo hii mnakuja mnasema vijana wa Mombasa ni wavivu, vijana wa Mombasa hamtaki kazi, nyinyi migoka. Tumekuja leo tumetufanya nini? Hii ndio salamu gani ama hii ndio kupokelewa aina gani tunaletewa hapa ndani? Alafu mnakuja kujaribu kusema kuwa sisi ndio wauni. En wach mane osema lich mokalo gi moko kuom rowere makedo ne ratich oganda makoni lwenyno ne omuoche nyim spika mar od burano, to kata kamano onge okang' moro amora mane okawo kata obedo ni moko kuom jogo mane okelo lweny gin jogo matiyo e od burano. Punde Harub na wahuni wake walipofika katika County Assembly waliweza kushambulia vijana ambao walikuwa unarmed, ambao walikuja na memorandum na bendera ya Kenya peke yake. Na tunataka kumwambia Harub ya kwamba you are the face of impunity ndani ya kaunti ya Mombasa. Tunasikia sijui Kisumu, Nyeri, wapi, Mombasa ndio mama lao baba lao. Mombasa ndio wanaongoza kwa maguns. Kwa hivyo tumeona hapa ndani ya assembly kuna maguns wamepiga vijana, na sisi tunasema aishi hapa, tutajimobilize. Pili tunaenda kuchukua P3 na OB, tutawashtaki. Na leo ni Youth Day, lakini kiukweli youth hatuna raha. Hatuna raha kabisa, hatuna kazi, lakini tukikuja hapa county kuja kujiwasilisha tunapigwa. Speaker anakuja anatuita sisi wajinga. Hiyo sisi ni wajinga kweli? E kinde lwenyno, rowere adek gi jafwambo achiel ne joyudo hinyruok kendo ne gidhi ndiko dhogi e sendo obila ma Central kuma obila ne okone gi pedho achije ma itudo gi monj ma kamano bang' mako ng'ato achiel mane oyudi gi ludh gembe kod pala. Tukatengeneza memorandum ambayo ilikuwa inaangazia masaibu ambayo vijana kutoka Mombasa wanapitia, kuanzia ukosefu wa kazi, kutumika vibaya, uhuni na ukosefu wa mswada ambao unaweza kuelekeza namna vijana wanavyofaa kupelekwa ndani ya kaunti ya Mombasa. We have a policy, Mombasa Youth Policy. Is it even being implemented? The policy is there, lakini haifanyiwi kazi. Wamepiga mpaka wanawake. Hawa ni viongozi ambao sisi tumewachagua sisi, ambao watuserve sisi, na leo hii wao ndio wanaenda kutufanya vitu kama vile. Alafu watakuja tena mwaka ujao katika election kwenye ground waombe kura zetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.